Mu turere twa Kayonza na Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba niho iri tsinda ry'abantu batanu n'undi watorotse bakoreraga ibikorwa by'ubujura ndetse n'urugomo. SP Hamuduni Twizeyimana, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba, arasobanura uburyo byakorwagamo n'ibyo bari bamaze kwiba. Ni ibikorwa bamazemo igihe kirekire, umukuru muri batubwira ko amaze imyaka 3 abikora. Bari bafite ibikorwa byo gutega abantu bakabambura, nkuko babyiyemerera rero bagize uruhare mu bujura bwabaye ku itariki 22 z'ukwezi kwa 4 2025 bwabereye Kiramuruzi, aho batoboye amaduka 2 bakomeretsa n'umuzamu, bahiba telefone 8, radio. Nanone bagize uruhare mu bujura bwabereye i Gahini aho bita kuri video ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5, bica ingufuri, binjira mu duka, batwara telefone 150, laptop, bakomeretsa n'ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu. Nanone ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 bagize uruhare mu bujura bwabaye ahitwa mu iduka ryitwa Hirwa, biba telefoni zigera kuri 500, biba miliyoni 3 z'amafaranga ari mu iduka, bakomeretsa umuntu wakoraga hafi aho ku cyuma gisya, biba amasaha 5 mashyashya, ariko ahangaha ho bari bambaye maske. Nanone ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5 bateye kuri MTN Center ya Kayonza, bica urugi binjiramo bakoresheje amafera beto, biba amafaranga miliyoni 8 yari arimo, baterura umutamenwa rurimo miliyoni 15, barawutwara, kuwufungura birabananira, bawuta mu muhanda, bahiba smartphone 4, bakomeretsa umupompiste wari hafi aho kuri station aje gutabara, ndetse n'umuzamu wa moteri ibyuma. Ni ibikorwa bakoraga biyoberanyije mu myenda y'abanyerondo ndetse bakitwaza intwaro gakondo, nkuko SP Twizeyimana akomeza bisobanura. Ibi bikorwa byose rero babikoraga biyoberanyije, bambaye impuzankano z'abanyerondo, bagiye biba ahantu hatandukanye, ndetse bafite n'intwaro gakondo, imihoro, amapiki ndetse n'amabuye. Bamwe baninjiraga bakica urugi, bakinjira bagatobora, noneho hakagira abandi basigara hanze bafite imifuka irimo amabuye bari butere buri muntu wese uje ahuruye. Ibi bijyana n'ibikorwa by'urugomo bimaze iminsi bibera mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, bikorwa n'abiyita Wazalendo nandi, aho polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abagera kuri 55. Polisi y'u Rwanda ikavuga ko abagizi ba nabi ntaho bateze kuzabakikira. Polisi turahari, ntago tuzabihanganira n'umunsi nomwe. Kuva mu kwezi kwa mbere y'umwaka muri aya mezi 5, polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba ivuga ko hamaze kubaho ibikorwa by'ubujura 403, aho abantu 518 bamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Savio Kwizera, TV1 mu ntara y'Uburasirazuba.